ngikhetha ukuthi awuthi-ke ngiqale ngixolise bese ngibingelela kuyishunwe ngabo omncane lona ngithi bafowethu ngabe nengabekazi kuyigcwalisa All White Spring Picnic bekumnandi ongangokuthi bekukhona ingabe encane ingabe ndali bingekho so ngithi kube mnandi kakhulu besiphethe indibane besimphethe uThibela neqhawe lami lifikile ngithi bashaye gazi ongangokuthi ngiyacela ngabe nengabekazi ukuthi siphelele kudwendwe lolu la umhla bani manje umhla 15 kuDisemba kodwa ngithi ngithemba ukuthi niunderstanda ingabi izobe ikhona le ngiyathemba ukuthi ubhuti omdala ukhuzana uzokwazi ukuyi-invite ukuthi ifike ngithi bashaye gazi